Knjiga iskupljenja, kako su kod nas preveli, ili The Book of Eli iz 2010. godine je film gdje se nalazi mnogo skrivenih antihrišćanskih poruka. Taj film sam gledao nakon što je objavljen, ali sam ga pogledao opet prije nekoliko dana i primijetio sam sljedeće. Na samom početku glavni lik Eli, kog glumi Denzel Washington, nalazi obješenog mrtvaca čije čizme je uzeo i obuo. To je skrivena poruka, jer znamo da mrtvaci nemaju pripravljene noge za evanđelje mira. A sjetimo se Jude, on se također objesio. Nakon toga Eli se nalazi ispod mosta na kom piše 14.6. Sad, on ili ide ispod puta ili ide suprotno od onoga gdje taj znak upućuje. A on u filmu jasno govori kako ide prema zapadu, što je suprotno od istoka. Bilo kako bilo, ide krivim putem. A na šta bi moglo da se odnosi ovo 14.6? To bi moglo da se odnosi na evanđelje po Jovanu 14.6, gdje Isus kaže da je on put, istina i život. Dakle, od samog početka vidimo da je glavni lik koga su predstavili u pozitivnom svjetlu u stvari negativac, jer nije na putu istine i života, nego se kreće nekim drugim putem. I naravno koristi kao neku sablju, mač, a znamo da je Božja riječ mač duha. Interesantno je što on tim mačem ubija ljude, odsjeca im ruke i glave, a u nastavku ćete vidjeti zašto. Postoji tu još mnogo detalja koji mogu da se prokomentarišu i analiziraju u svjetlu Biblije, kao na primjer detalj kada pregledaju ljudima ruke, vjerovatno da vide da li su žigosani ili ne. Međutim, neke stvari koje sam primijetio ću ostaviti po strani, a neke ću istaći. Glavni lik Eli sa sobom nosi Bibliju, jedini on je imao u posjedu i zaputio se ka zapadu jer je to njegova misija u svijetu koji se nalazi u apokaliptičnom dobu gdje nema ni hrane ni pića, što je također fizička i duhovna poruka. A Oldman, koji je predstavljen u filmu kao negativac, u svom posjedu ima izvor čiste vode za piće. A interesantno je da je u potrazi za Biblijom. I on šalje mnoge ljude da traže Bibliju i donesu mu je. Te oni donose raznorazne knjige i jednom prilikom mu doniješe knjigu od Dan Browna, Da Vincijev kod, zatim knjigu od Opre pod nazivom Kako da stvoriš svoju sreću. Dakle, to su New Agerske besmislice i osim toga bilo tu još nekih knjiga i Oldman reče spalite ih. Zna čovjek šta je vrijedno, a šta ne. Osim svega što rekoh, Oldman koji se u filmu zove Carnegie svojim imenom ukazuje na nešto zanimljivo. Iz muzeja u Pittsburghu koji se zove Carnegie 1990. godine je ukradena ženevska Biblija, Geneva Bible, a ta Biblija također potiče iz izvora odakle potiče i Biblija kralja Jakova. To su veoma bliski prevodi. A kažu da su uspjeli da povrate tu i mnoge druge knjige. Da li su ih sačuvali kao što je Eli sačuvao King James Bibliju, pa isto ga nasta New King James i to zatvorska, to je Alcatraz verzija. Možda 2024. godine planiraju neku krađu King James Biblije iz nekog muzeja. Vidjet ćemo. I sad glavni lik Eli kod sebe ima Bibliju, a ovaj Oldman to otkriva i želi da dođe da mu otme knjigu. I eventualno to i uspijeva, a kasnije saznaje da je to knjiga za slijepe koju on ne zna čitati. A Eli, iako je ostao bez fizičke kopije Biblije, ipak je zapamtio sve što piše u njoj, zato što je dugo godina čitao. I zatim na zapadu, kad je došao pred biblioteku, reče da u posjedu ima kralj Jakov Bibliju. I zatim im diktira ono što je zapamtio, ali ne onako kako piše. Ali interesantno je što je rekao da ima u posjedu kralj Jakov Bibliju, ali kada je izdiktirao šta da napišu, on je citirao novi kralj Jakov, što je u suštini drugi prevod, ali samo se slično zove. I tu je glavna poruka ovog filma. Dakle, njegova misija je bila da ima zadnju kralj Jakov Bibliju u posjedu i da zatim stvori novu kralj Jakov Bibliju. I da se zbog te nove zaboravi na ovu prvu, naravno. A Eli dok citira, sve više i više se uspavljuje i na kraju umire, što je također dobra poruka za one koji rađe biraju ono što je i Eli odabrao, za razliku od onoga što je prethodno imao u posjedu. A nakon što je sve izdiktirao onima u biblioteci, oni su knjigu odštampali i stavili je na policu tačno na mjesto gdje se nalazi i Kuran, Tanah, Tora, istorija Jevreja i slično. A usput Eli je duhovno zaveo i Solaru, koja je nakon toga nastavila njegovim stopama noseći mač u rukama.
a značenje njenog imena je više nego očigledno. Solara, solarno, sunčano, sunce. A nekad u toku filma postoji još jedan interesantan detalj. Kada se Eli nalazi u sobi, tu imamo skrivenu poruku jer se iza njega nalazi poster na kom piše godina je 2024. A to je poster ili ti cover sličica filma iz 1975. koji se zove A Boy and His Dog, u prevodu Mladić i njegov pas. A u tom filmu se radi o Novom svjetskom ratu. A godina kada je taj film A Boy and His Dog izašao je 1975. godina. Pitate se zašto? Te godine je pokrenuta inicijativa za pisanje i objavu nove Kralj Jakov Biblije, što je posve drugačiji prevod, iako ima skoro isti naziv. Dakle, prema ovom filmu zaključujemo da se Kralj Jakov Biblija pokušava zamijeniti sa prevodom koji ima sličan naziv. Ali osim svega toga, pitanje da li to oni planiraju da se nešto desi 2024. Svjetski rat ili nešto vezano za Bibliju. Možda da ukradu neki primjerak Biblije. Kralj Jakov Biblija potiče iz 1611. godine, ali postoji još nekoliko izdanja te Biblije, ali to je otprilike isti tekst, a najcitiranija je verzija iz 1789. Ali New King James sadrži neke iste elemente, ali to više nije taj prevod. Varka je u nazivu. Na posteru također piše, citiram, sve mora biti primijećeno od samog početka. Kraj citata. A film upravo započinje sa prvom knjigom Biblije, to jest knjigom početka ili ti postanka, a tako i završava. I tu odmah vidimo razliku u prevodu. Dakle, prvi stih u prvoj knjizi Biblije Kralja Jakova je izmijenjen u ovoj novoj verziji, a to vidimo na kraju filma kada Eli izgovara prvi stih, a onaj čiča zapisuje. I nije to samo stvar u filmu, nego je zaista u tim prevodima stih drugačiji. Dakle, ako je prvi stih drugačiji, možete misliti da sve ima tu različito kad se nastavi čitati. E sad da mi ne bismo nagađali i tako dalje, treba imati u vidu da ljudi koji snimaju ovakve stvari nekad samo žele da provociraju one koji se drže određenih stvari. Ima još poruka naravno u filmu za one koji znaju kako da gledaju, ali ovo je bilo dovoljno.